Kunun esas vakaları hafta tarif etmeye hazırmız. Studiyada men Sultan Estakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. Sutkada 24.000 kubometr su 50 yıl devamında ilk sefer Yaltaga Magabi Gölü'nden su çekip başladılar. Canını ayamayıp hizmet etkenleri için Ahmedjet'nin en yaxşı ekimlerini koronaviruska karşı kurashganlari için medallerinin takdirlediler. 500 bin gece para cezası Kırım hakimiyeti birinci reyd devamında yasak edilgen gece korporativlerini tapmadılar. Kırım'ın Vezirler Şurası'nın bugünkü toplaşuvunda 76 sual bakıldı. Bundan gayrı bu yıl da bir sonki müşavire olacak. Bugün Kırım Yolbaşçısı Sergey Aksyonov memuriyet reislerine ve Vezirler Şurası'nın azalarına kenidi hatırlattı ki kuruculuk obyektler nezaret etilmek gerek. Biz mını zenadaşlarının kabul etu fakta konuşamız. Obyektlerinin bir kısmını kabul etmek mümkün değil. Biz hem işler teknologiyası bozulganını göremiz. Hem de tış hizmetçilerinin münasebeti anlayışlı değil. Gelecek hafta bazar ertesi günü böyle ekspertiza geçirilecek. Yolbaşçısı Sergey Aksyonov Kırım Energo müessesesinin hadimlerini energetikler konunun hayırladı. En yaxşı çalışkanlarga fahri yarlıklar, teşekkürnameler hem de Kırım Cumhuriyeti yolbaşçısından el saatları berildi. Sergey Aksyonov kaydetti ki yarımadada çalışkan energetiklerinin tırşularının Kırım birinci sefer energetika yetişmegen regionlar sırasından çıktı. Epiniz sağ olunuz. Aslında eğer siz kazalarga, rayon, region ve şehirlerden çıkışlarga yetip barmasanız, olarga seslenmeseniz bir şey olmaz edi. Energetika meselesi çözülmez edi. Bunun birge biz zenadaşlarla söz yürsettik. Siz de göresiz, devlet elektrik hattılar hocaliginin modernizasyasına büyük para koşacak. Bayramın hayırlamaga isteyim ve teşekkürler bildirem. İşiniz çokça tinç olsun. Yanina Pavlenko Yalta Memuriyetinin yolbaşçısı olarak tayinlendi. Böyle karar Devlet Şurası'nın sesiyasında kabul edildi. Mebuslar yarışının iki galibi arasında birisini seçtiler. Pavlenko'nun namzeti için 28 mebustan 27'si rey verdi. Evvelleri Kırım yolbaşçısı Yanina Pavlenko'ga Yalta Memuriyetinin yolbaşçısı yarışında iştirak etmege teklif etti. Bu teklifini o kabul etti ve şehir memuriyeti başının birinci muavini olarak çalışıp başladı. Evvel Sandra müessesesinin riberi. Yalta sakinleri bilsinler, men o'z sözümni bejergen insanım. Eğer bir şeyakta söz bersem, vaqt ona amelge geçirmege tirisham. 50 yıl devamında Yalta'nı ilk sefer Magabik Gölü'nden suvnen temin etip başladılar. Şimdi onun kolemi 250 bin kubometrini teşkil etti. Şehir için bu çok değil ama bir menba muhimdir. Hatırlatam Yarımada'nın Cenubi paytaxtı dekabrının 14'ünden su veriluvinin kıskartılgan grafikine geçti. Şimdi anda vaziyet nasıl olğanaqta Sabina Deniyeva tarif etti. Temiz taze hava, tınçılık. Bu Magabi Gölü. Onun suvu Yarımada'nın en yüzgen uçan suvundan toplana. Kırım kurort paytaxtının xavfsızlık için obyekt kurula. Tamam bu su anbarını yarım asır devamında ilk sefer Yalta'nın suvnen temelenuvine koştular. Şimdi onun kolemi 250 bin kubometrdir. Su fağına düşmekten evvel gölün suvu temizlene. Bu bizge xlor kullangan stansiya, suv gölden yetkizili. Göl suvu borulardan bu stansiyaga akıp kele. Mında o filtratsiyanın uç basamağından keçe. Mına böyle berili. Biz onu açamız. Mından suv filtrge aqa. Filtr degenimiz mına budur. Bundan son maksus smesitilge yolanıla. Bu su anbarından bir sutkada 24 bin kubometr suv tarqatmağa planlaştırıla. Biz şimdi iki filtr arasında bulunamız. Şimdi tek bir filtr çalışa. Magabi Gölü'nden su açmak için yaxşı etip hazırlandılar. Yeni armaturalar, suvni açkan ve kapatkan kısımlar yerleştirildi. Suvnun keyfiyetini laborator şekilde teşkirdiler. Men sizge göstergen suv mına mındak elip tüşe. Aşağı aqa. Anda grafit karışması, çakıl, kum. Suv olardan geçip temizlene ve smesitilge aqa. Daha doğrusu filtratsiyanın 3. basamağından keçe. Umum instansiyada 2 su astı rezervuar var. Biri 1000 kubometrlik. Yuvmak için biz bir rezervuarını boşatamız, birinde çalışamız. Yani biz birisini tutamız. Komplekste ikisi çalışması da mümkün. Böyle olğanın sebebinden mütehassıslar istegen işlerini keçirebilirler. 2. basamaktan son suv borulardan mında akıp kele. Bu yerde o xlordan temizlene. Bu xlor koşkan tertibat. O yanı. Bu yerde biz hipoklorit pişiremiz.
Bundan son сув 200 литралық сабутларға толдырыла. Бу базамақта мутехасыслар әр-саат хлор севиесінің тешкерелер. Бу варилде олған сув сон хавузларға қызыла. Андан Харби Ялта районларынан сакинлері сув алалар. Бунин бір вақытта уч қасаба сувнен тімілінівде ось мен баларына кечімесі оғрунда иш алып барыла. Мисал оларақ, Фарос янында екі скважина бар. Олар бу ерні толу шекілде сувнен тімінле билелер. Не үшін біз андан сув алмаға істейміз? Чүнки 240 метрлік дракондағы бар. Андан ғарбқа сув чекмек пек қиын. Егер біз сувны Фороздағының обир тарафына yolасақ, bu da filtrден кечу станциясынан алынған сув көлеміні баяғы эксилтежек. Шымды Ялта сакинлеріне бір суткада 37-ден 40 кубометр сув берілем. Иқтисат етмек вимартқа дайынымақ үшін берілген сувны 40%-ға эксилтежеклер. Курот пайтақта график кірсетілді. Саба вияқшам 4 саат. Егер регионда күчлі яғмурлар яда қар яқса, вазет дэнишіджек. Сабина Денеева, Арсен Фукала, Милет үшін, Ялта. Ахмеджет клиник хастаханесының экі-экімі жанларыны құрбан кетіріп қызмет етіп үшін адлы медаллеріні әлде еттілер. Олар çalışқан хастаханені ковид госпитальге чеверділер, енді оларының еш күні қызыл сызықның башқа тарафында кече. Бияз халатлар кейген адамларының бұйық вазифелері аққанда бұзым левхамыз. Дикат Шереф ве минетдарлық Ахмеджете тантаналы тедбір коронавирус пандемиясы деверенде çalışқан теби хадимлерінің тақдирленова бірінші оларақ жанлы құрбан етіп қызмет еткенлері için адлы медальнен. Ахмеджет клиник хастаханесінде пульмонология бөлігінің мүдері Богдан Лугачевны тақдирлейлер. Бірінші невбетте бұл ой зенат боржымы эда етмек дұйғысыдар. Біз ос яқынларымызны ве зенатдашларымызны жойғанымыз бұл хасталықны огренмеге мечбур ете. Зенатдашлар арасында тәжірибе пайлашуы олмақ керек. Дипломдан сон ве педагогика тәсіл бойынша Қырым Жұмхыр институтының ректоры Александр Рудяков өзеде зорнен өлімден құртарылды. Айта кемлерінің тұрышулары ве жанларыны аямайып çalışқан себебінден сақ қалды. О бізге стационарға еткізілді. Анда стандарт терапияны башлап алды. Үшінші күні оның нефес алмасы ағырлашты ве біз кислород бермеге мечбур олдық. Ковид шарайтында хастахане сентябрның 4-ден берлі çalışып башлады. 40 койка ерінде 130 ерләджылар етіжмемезлігі, шақси хорчалaf васталары ве аппаратлар yok еді. Именно поэтому у нас очень... Тамам шу себептен бізім хадимлеріміз арасында хасталану севиясы пек алчақ. Ве біз да бір кімсені жоймадық. Үміт етеміз ки ішіміз бойледі девам етер айны йонеліште, айны кейфіле. Шақси қорчалап басталары эвелде етерледі шымды де. Хастаханеде кемлер командасы пек күчлі олар арасында хирург, терапевт, уролог, гинеколог ве пульмонолог екемлері әркөн бұл мутехасыслар тек ой сағлығыны дегілді, Яқын ве туған адамларының сағлықларыны төлікеге оғраталар. Екем зенаты ер вақыт ағыр еді бүгінесе бұй шайры жақ қиын. Суткада 24 саат автада еді күн çalışып, беден жеттен дегілді, зейдеже рух жеттен еруласын дейлер тебежелер, чүнки олар ер күн өлімге раст келелер. Ама екемлер еминлер кележексене вакцинация вазиетні денештірер. Әли ашламалар япар деп үміт етеміз ве бұны беклейміз. Бұл тезже бітер ве біз бойлы урбаларны шығарармыз деген үмітнен яшаймыз. Бізде тебежелерге сағылыңыз дейміз. Сіздің бұйық ішіңіз, юрек sıcağınız, бар көшінен çalışқаныңыз, васталарға бұйық деккатнен янашқаныңыз için. Эльмаса Блакимова, Сивиля Миметова ве Асан Ибрагимов Миллет için. Яны білгісаяр томографны Жанкойның меркези хастаханесінде ерлештірділер, оның фияты 36,5 миллион рублі. Более донатма ярымадынен кечірілген тетқиқатлар екімлерге онкология хасталықларыны ертеден анықламаға ярдым етежек. Білгісаяр томографны сағлық сақлав милли проектінің юрек дамар хасталықларнен Көрешув адлы регионал лехасы черчевесінде алдылар. Бұл ақта Гузель Мамбетованың левхасы. Зиманеви донатма ярдымынен энді уникаль скрининг детхикатлар кечірмек мүмкін. Бұл юрек вяқ жігерлерінің компьютер томографиясы, виртуаль колоноскопия. Екатерина Петрина Жанкой хастаханесінің рентгенолог екемі. О айтаки, яңа аппарат чешіт хасталықларыны белгілемектен ғайры динамиканы көзетмеге имкан бережек. Ве бұл бек мұйымдыр.
Gece gündüz kabul edecek, hastalarını çeşit vakitte getirirler. Bu iş yani skan etilü 1,5-2 dakika devam etti. Bundan son 15-20 dakika bu benim yazılarım ve son hastaga hazır netice berildi. 36,5 milyon rublege alıngan KT skaner için mahsus oda ayrıldı. Tıbbi hadimler ise hazırlık kurslardan geçtiler. Böyle donatma yardımının geçirilgen tetkikatlar onkologiya hastalıklarını evvelden anık etmege imkan verecek. Baş meyne epası taraftan kıymet kesmek ve adamның baş kemiklerini 3D modelinde görmek mümkün. Gelecek senenin başından yangi tomografını tolu şekilde çalıştırmaga planlaştıralar. Böyle diagnostikadan geçmek imkanı Cankoy Merkezi Hastahanesinin hastalarından gayrı komşu rayonlarının sakinlerine verilecek. Kısa vakitte kapital tamirat geçirildi. Onun umumi fiyatı 9,5 milyon ruble. Donatma yerleştirildi. Yakın vakitte bütün binanın kapital tamiratını geçireceğimiz. Bu endi 2021 senesi olacak. Yakın vakitte Zemanevi donatma yarımadamızın da 4 hastahanesinde peyda olacak. Güzel Mambetova, Alim Seydaliyev, Millet için Cankoy. Kırım Tatar Muzeyinde Kırımska Hatın adlı sergi açıldı. O yakılgan köylerde yaşaganlarının hatırasına bağışlandı. Fotoresimlerini ve arxiv vesikalarını bizim televizyon takımımız öğrendi. İşgal senelerinde ecdatlarımızın başına gelgen kıyınlıklar hakkında Naciye İsayeva bile. Bismillahirrahmanirrahim. Sükunet daqası ve dua Ahmedjit'te yakılgan köylerde yaşaganlarının hatırasına andılar. Facialı kunge bağışlangan tedbir Kırım Tatar Tarihi Medeni Asabalık Muzeyinde geçti. Partizan hareketin iştirakçıları öz közüne körgen insanlar ve cemaatçılık 1943 senesinin dehşetli vakaları hakkında tarif ettiler. Tamam o vakit dekabrının 21'inde faşistler 100'den ziyade koyunu yok etken ediler. Biz bu tedbirlerini yaş nesil tarihimizni unutmasın dep geçiremiz. Tarihi hatara hürmet etilmesi için, vatanperverlik olması için, öz vatanını sevsinler ve böyle facialı vakalar tekrarlanmasın dep. Ulus Sala Kırım'nın Hatın sayılgan yerlerinden biridir. Koy sakinlerini partizanlarga yardım etkenleri için tırı yaktılar. O vakit 1943 senesinin dekabr 21'inde koy ateş içinde kaldı. Her şey yanı bitti. 102 evden tek 8 evini kurtarıp oldular. 220'den ziyade kişi elak oldu. Bu kartlar, kadınlar ve balalar. Böyle tedbirlerge çeşit diasporalarının vekilleri katnaşkanları pek kıvançlı. Bu Yunan, Balgar, Ermeni, Karay ve Kırım Tatar milletleri. Her birimiz için bu büyük facia. Bu ulu vatan cenki yılları yüz bergen kara sayfi. Hem de tek Kırım için değildi, bütünley post-sovet devri için. Kırım'ın dağlık tarafında işgal seneleri 127 mesken yer yakılgan edi. Arxivlerde çalışkan cemaatçılar dehşetli vakalarga rast geleler. Onların sözlerine göre çoğusu fotoresimlerge tınç bakmakның çaresi yok. Onlardan kul kokusu kele sanki kadın ve balalarının ağlavları iştile. Onların kabahatı neydi degen fikir peyda ola. Cemaatçılar arxiv malumatları üzerinde kitaplar neşir eteler. Ulus Sala koyunun sakinleri er yıl matem tedbirlerini keçiriler. Elak olganlarının hatırasına 1993 senesi faşist territoriyan kurbanları dep adlangan abide yerleştirilgen edi. Bugün sakinler memorial kompleks kurmaga ve elak olganlarını er bir adına cedvelge almaga isteyler. Bu leha üzerinde teşebbüs teşkilatı çalışan. Naciye İsayeva, Arsen Fukala, Millet için. Tertipni bozganlar tapılmadı. Dekabrının 21 gecesi Ahmedjit memuriyetinin hadimleri Kırım Sanayi Siyaset Veziri Aleksandr Tryanov'nın yolbaşçısығында reyt geçirdiler. Olar Sergey Aksionov'nın emrini bozganlarını tutmağa tırıştılar. Hatırlatam, dekabrının 20'sinden Yarımadada korporativler geçirilüvіне kahvehaneler ve restoranlar gece ondan son çalışmalarına yasak kirsetildi. Reyt 2 saat devam etti. Bu vakit içinde onlarca müzisyeni tışkırdı. Cumhuriyet yolbaşçısının emri boyunca korporativler geçirilüvü ve cemaat aşap içken yerler akşam ondan son çalışması yasak. Para cezası 500.000 rublegece olabilir. Bugün tertip bozucuları tapılmağını meni atta kovandıra.
Курман районының Бешуйлі койынды спорт комплекс реконструкциясының бірінші басамағы сонуна келе ята. Ичкі ішлеріні тұш қызметші әнді екунленді тек линолем тұшымек қалды. Етрафта екене спортив мерkezінің чоқ бекленілген тамираты Джумхури адрес инвестицион программа черчевесінде кешірілі. Мұнда ilk ярышлар ве дерслер кешірілмектен евелсі да не япмақ қалғаны ақта біздің мұхбірлеріміздің малюматы. Это у нас раздевалка, у нас 4 одинаковых. Бу бізде сойынув киінув одасы, олар дорда не олачақ, бірінде душханелер құрылачақ. Сауна, бассейн ве душханелері. Шер мектебінден қалышмаған донатма бешелі көнде спорт комплексінің ички безетілігі кереклі стандартларға еткізілі. Сувда энді кечірілді, шей чалыша. Янартылған залының асылынығы Сергей Файчак дебекле окой мектебінде 5 жылдан берлі беден тербиясы бойынша дерс бере. Бу 5 yıl içinde men залны беклейм. Идманлар кечірмек için шарайт olmasını. Мектепте зал бар, amma шарайт элбет бойле дегіл. Реконструкциясының бірінші басамағы екінленді, епсі ішке ішлер япылды, ескерген бинаның яны көрініші, яны бояланған диварлар ве монтаж етілген таванлар иле яратылды. Джумхури адрес инвестицион программа чалыша. Біз программаны февраль айында мелге кечіріп башладық. Шымды ішлер 95-97 пайызға екенленді. Спортив линолеум түшімек қалды. Эсасен ішлер әнді екенленді. Спорт комплекс açılған сон bu yerде футбол, волейбол ве баскетбол дерслері кечіріле көйде медениеті олмағаны себебінден мұнда емде ойын студиясы ерлешечек. Невбетте ок тарафның тамираты ве азбар абаданлаштырылығы құрыжылар реконструкцияның екінші басамағыны келечек сене башлайжақлар. Бұндан сон мұнда спортив күрешів бойынша секция açмаға планлаштыралар. Бұ тек бешілі көйінде дегілді яқын ерлешкен епсі көйлерде са спортив меркезадыр. Бұ ерде ерлі балалар топланып спортмен оғрашалар. Эльмаса Блакимова, Диана Бекмамбетова ве Виталий Голубев, Милеты Чун, Курман районы. Ялтада 6 сквер аман-аман азыр, оларының реконструкциясына федераль бюджеттен 195 миллион рублей айырылды, да 184 миллиардтан зияды Москва акимиеті айырды. Бұақта біз замнып бетті келев қамыз. Гранит плитка қапламасы, яны еріқланув. Автомат шекелінде совырхан система. Эсас вазифе. Ялтада Калинина адына сквердің планировкасыны сақлап қалмақ. Қырымдатар халқының сүргінлігі ақта қатыра сақлаған стайлақада диққат айырылды. Абиде өзі шымділік қалды. О реставрация етілмей, проектке кірсетілмеді. Ама кележексене оны да реставрация етмеге ниет бар. Бұндан ғайры кележексене Айвасыл қасабасында да абиде олажақ. Бұл енді епсі ватандашларға 44-ші сенесі сұргін етілген чешіт милетлер векілеріне. Реконструкция октябрь айында башланды. Иш сонуна келе ята. Енді беденің чевресінде өсімліклер сачыла. Янартылған сквер бір автодева монта пейда олажақ. Ишлер мескен вешер мүйті. Мили проектіні онайтлы шер мүйті шекеленево. Де падланған федераль яхысы бойынша алы барыла. Бюджет 40 миллион рубледен зияды. Ялы кенары сықағы ве Пушкина бульварының умуми услюбыны сақлап қалмақ үшін коммунальщиклер плитканы гранит ташқа денештірділер. Бұ ерден көшірілген плитка ташларыны дегер территорияларда ешетімеге планлаштыралар. Бу ise Мария Чехова адына сквердің реконструкциясы. Мұнда енді мойындыз коммуникациялар кечірілді. Тіреме диварлар тамир етілді. Соқақларыны еріқлатқан фенерлер ерлештірілді. Чоқ елдан евелки олғаны кібі. Бу ерді вишне бақчысы олажақ. Бақыныз енді тіреклер сачылывы үшін топрақ азыр. Барды есе тіреклер ачмасыны көзетмек мүмкін олажақ. Скверның территориясы 1,5 гектардан зияды. Мераклыки. Реконструкцияның башы Мария Чехова дауғағының 157 елағына рәскелді. Меркези босақаларыны толусы ненденештірділер. Ойын ве бала зоналары да ерлештіріле. Эпосы ішлерге 94 миллион рубледен зияды пара масраф етілді. Бұл ең ағыр ве ең мерақлы лейхалардан бірідір. Бұл ерге бақып, рельеф, тарих ве умуми концепция қысымларына эсасланарақ, бізім ең севімлі лейхаларымыздан бірідір. Умумен Ялтада 6 сквер реконструкция етіле. Олар эпосынды тапшырылыға азыр. Умумен алғанда федераль бюджеттен 195 миллион рубле. Ве Москва акиметі тарафындан да 184 миллиондан зияды пара масраф етілді. Сабина Дениева, Арсен Фукала, Милеты Чун, Ялта.
Русия казакларының тарихы Ярмадаға келіп етті. Қырым этнография музейінде казаклар девлет қызметінде адлы сергі açılды. 37 планшет ұстынды ресімлер ве бұ мевзу ақында казакларының тарихы, медениеті ве урф әдетлері ақында мәлімат ерлештірілді. Сергі тек казакларны дегілді, епсі істегенлерні, туған ернің тарихынен мерақланғанларны таныш еті. Оның үзілмес қысымы ве казакларның тарихынен. Бөле сергі Қырымда әлкісефер кечіріле бұт етбірдің мақсады Қырымда казакларның медениетіні инкишаф еттірмектір. Бұл сергі бізге Москвадан етіп келді. Девлет тарихи музейінден. Бізден сон бұл сергі Қырым Жұмхуретіне бағышланacak. Ве біз оны эпысы муниципаль құрылышларда кечермеге планлаштырамыз. Бұл таққаларда Қырым татары Девлет академик музыкалы драма театрында Мераметлік Ева адлы спектакльнің премьерасы көстеріле о ерде бізім ұберамыз Гүзел Мамбетова чалыша. Селям алейкум, зенаташлар, біз шымды Қырым татар Девлет академик музыкаль драма театрында болынамыз. Бұл ерде шымды Мераметлік Ева адлы спектакльнің премьерасы кетті, от әзден юкенленечек. Біз театрның мудирі Зарема Белялованен субетлештік. Ве оның ил көстерів ақта фікірлеріні шымды білерміз. Селям алейкум, Зарема ханым, спектакльнің ғайысы насыл олғаны ақта тариф етсеніз. Алейкум селям, хош келдіңіз. Әлбетте, бұл спектакль менің жаныма пек ятты. Мен белесем, чүнки бұл спектакль бізім еслі башлы тамырларымыз ақында. Чүнки бұл аят көпірінден біздің ана бабаларымыз, қарбабаларымыз, бидаларымыз кечірелер. Біз олардан çok шілер огренеміз, ама язык ки бұл яшайышта ойле бір шілер ола, чүнки біз қартларымыздың жаны ағыртырамыз. Шунын үшін бұл спектакльның ғайеті бұл ақта үшін, чүнки еслі башлы адамларын жанларын ағыртырмақ, бұл пек günah мен белесем. Ve келген серджілер актерларымыздың командасымен, режиссерларымызмен бер әм ағлайжақлар, әм күлейжеклер. Ve бұл спектакльден, бұл мерақлы саатлерден сон, мен белесем güzel бір истеклерден шығарлар ве ана бабаларға телефон açarlar мұтлаққа. Мұна бөйле. Çok sağ olunuz. Bu şımdıkı dakikaga olğan malumat studiya. Sağ ol Güzel. Бүгінге bu епісі хаберлері Милет телеканалından айырылмаңыз. Хайырлы ақшамлар.